Ćao svima, u ovom tutorialu ću vam pokazati kako skinuti igrice sa interneta preko torrenta. Prvo otvorite vaš web browser. Onda idete na Google. Samo. I kucajte Pirate Bay. Evo, pa će vam on sam već naći, idete na odesno. Sad zabeležite ovdje ako ćete igrice skidati, onda stisnite Games. I ukucate na primjer Crazy Streak. Idete Pirate Scratch. Sad nađete gdje piše onaj nađete na primjer, evo ovo je pravi Crazy Streak Internal Reload Crash Solutions. Znači idete tu. Onda kada vam otvori ovaj prozor, nađite da vam piše Get this torrent. Znači to je ovo. I stisnite tu. Onda idete, mislim možda će vam ovo pokazivati, možda neće. Ako vam pokaže, stisnite na pokretanje aplikaciju. Sad će da vam se otvori torrent i pokazat ćete kao da nema ništa, ali tu ima onaj Crysis od 14 giga i stisnite OK. I on će sad tu da se skida, a kad se skine imate sad, na primjer, pošto mi se još nije skinuo, idete u download, imate folder da vam se Crysis skida. To je bilo to za današnji tutorial. Ako vam se svidio, subscribeujte i lajkujte.